Bia Kamal ka Nuer online TV channel ka jen gwasame bana ruac ka kui Ayod Ayod commissioner te ka ruac michalat ka kui kɔlɔra ta danen Cape kɔlɔra na ka je ke jo inshal ka kɔlɔra ka Ayod county ka greater panal bana ruac ban jamin ling gwasame ni ke ka jonglei bo dundo ya ka jonglei state okay shan neme chana jamin kel taran en shorben kaje ngai koni tang gwas ni ke tang wini en wo agenti kolora tetinami ko kolora jen jemi jeg mi jeka ka maspini ti jek kana kwen mekan to ke kwen mekari alaka antama sha youth commissioner ke kwar a youth shela no take na to cha kep join shoka kolora bana jokulu gwi kel do badan en toga kaja Ayod County Commissioner Ray Wika Jonglei State Charoy Ladinene Jani Chukolora Chana Chaka Kep Ray Reak ke Godnitin Kokientin Kontin Terrar Reaction ke Dewini Tin Kontin Cha Yaranyoch Shella no ne Ray Wika Ayod County Janane Shop Jan Badagwin ŋuan Chaka Jek Uje Shalkamoy Kolora ke janiba take teacher tene ti yeken tikites nien kene ti chilu tigwe ke ben woken enna ka join shop ke kolora ne ton ke ne shop jen ngwani de baro re weka yoden gwasami chinere shop jen ngwani baro chika liutu gwe ken wo kene ti to ne ka kolora ko kolora ne ga netin kontin tie ka gwa pini eno netin kontin tie ka rek kene tin kontin chiangwat meteka piu tongwan ka piu tatona dong cha ga yar bacteria ni ke de jwad ni sharaj mo te kwen en Ayod County commissioner karoy micha gor en Ramadan la commissioner michal gwar state government James Chol Jack chalar ne ajenen tem wori guken kamere kan rodian ka payam to ngare wejin gwasmi lo wejwe chwal ka kolora me we kamere benoro de kedit ka yot en gwasmi Mr. Chol chelare nene ajeni antame ajene chingwan chikarong ka kujemo nyoch we ka mibe ka nyok bonmen jar kimen jak shianga bejelong ajene talawal kiyetin kon tinde kolora je chol ka kolora ma de kula kap chonka ja ajene talawal te maske de tingna de kep ka ja antame ti je mo shewe ka mu we ka we dumate ka do de na lo ka jen gwasmi cha jalat ajene kan goten konen cha yar gwasami en rewich en winimi ajene Ayod town alare re ka Ayod ajene pagil payam pagong payam kene pajek payam kene wido toni shaka yar ken goda to ka ken kontin chinyoy ke yaran gwasami ka ken goten konen go ken go cha kebdo no ken wido pay kon ka ling ala pagil payam wa jena wikel da na chiniri shugo jendang dewri kel cha captain a joy chalka kolora malo dinene to mountain contin cha keb kolora tenen gwasmane charaj mo cha jakwen a jenen tema gone no dong de lok de jeto ben gwasmi ko do badan de kolora de jakap chungo je ke joy mo joy je ka mat pinati je kone ke ta danen chi au sha gwa ka je ket ko tieng na ga piu ka tele sanitation me gwa ke tele ta polo point me gwa a jenna mo che joye mo che jago ba joye medit antame ken ti ken netin kontil organization ni tin top ko loko de na de ka lok kon gwasmi ken tel organization to lokana kire de joye mo de je kulo watch ti je kum mendi la state government la unity state ti ken gwano de ka lok ka walin kon tin lok kum South Sudan ke kwi kolora ka kon en South Sudan sha vaccine to chop 1.1 million dose cha ga tup alo ka walto wan long to gorno de na de ka loka ke to rajo mo che jalar commissioner shol chela de ne jena gone lok mi tek tek long ko de kolora de jakap chong ki de walde ko ngun ko de jwe me de kulo tok to rajo mo che jokwen ajendan en gorno de nyaga yekel eneme riga dana to ka youth commissioner ka youth county man cha kula lada commissioner ki ko rana ke ba yuden gwasmi na me jenande kono nyokel gorno jin abi nyoka na sin ko ken
ni jirama jidit chuja perwe jon jin abi notification bell bi jetwa ko bler chama la shukaji ka chuja perwe jon jin bi subscribe ka dob dan support ke je mi tem gori de ra gori ba de comment bane gor no bi jalar no mo bi ataka mal